Barabara-ini ya Mombasa Road gatagati ga kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta na tauni ya Mlolongo niho nduka ino ya Gateway ikoragwo ithinikirite na ica ikuhi ikoretwo igwateire ngumo njuru kumana na wikinaĩ uria ukoretwo ugitwarithio na mbere. Kiumia kihituku ekinaĩ atano nimekorire haceke thutha wa kuhithukirwo mari mihango-ini ya kuiya indo ngari-ini cia andu kuria maikirio ngono na Thutha mutheri magikinywo igoti-ini. Hao wezi ambao wengine wamepelekwa kwa kotini ambao wameachiliwa baada ya kuingia kwa makubaliano na wale ambao waliibiwa, wakirudi tena tumewanasa, tunawapeleka. Na kwa mfano mzuri ni huyu ambaye alinaswa wiki iliyopita, ambao walikuwa wanaume wawili na mwanamke mmoja. Si mara ya kwanza sisi kumshika hapa, hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulimshika na kesi iko kotini ambayo hatutaweza kuongelea sasa. Ni nduka ikoretwo iri gitumiro kia ekinaĩ na ingĩo ona matiĩtigagĩra kumurikwo ni kamera cia CCTV na makoragwo mabangĩire ciĩko cia njũru ũũ atĩ rimwe marumagĩrĩra mũndũ ũrĩa marenda kũiya kuma parking-ini na makaingĩrania nake nginyagia nduka-ini thĩinĩ. Tumeweka mikakati ya kutosha ku ensure that your property and you as a person you are safe when you are doing your shopping within Gateway Mall. Hizi zinanaswa na CCTV cameras, tunazicheza kwa askari wetu kuhakikisha kwamba wanaangalia, wanaona vile hii ujambazi inafanywa. Na thutha wa ceceni ya Kameme Tv kumurika ndeto ino iri arugamiriri nduka ino ni magathikite mitaratara mikinyaniru ya gutigirira aria moka kugura indo ngũrani ni agitire na njira igwete. We've also ensured that we are recruiting well-trained and security personnel who are well-versed with security issues. And that's why you notice that we've been able to manage. Kwa ihinda riri ungicera nduka-ini ino no wiyonere mogaruruku maria magathikitwo kuma kihingo-ini nginyagia wĩingĩ wa kamera cia CCTV. Once they are released, they come back. We will not tire apprehending them and ensuring that our customers' properties and our patrons, those who patronize the mall, are safe. Kuigana na aria maranĩirie na Kameme TV, ino nĩ nduka mateithagia na njira nene ona gũtuĩka kwa ihinda ni maretigagĩra kũingĩra kuo kumana na wici ũrĩa ũkoretwo ũgitwarithio na mbere. Nataka kuwaomba wateja wetu na wageni wetu wote ya kwamba wasikuwe wanaegesha magari yao katika Nairobi Mombasa Highway, na pia wasiegeshe katika ukuta wa airport juu tumeshuhudia wateja wetu wakiacha magari yao katika vishaka huko katika ukuta wa Jomo Kenyatta International Airport. Kuigana na honge cia ugitiri kuri na ekinaĩ marethanwo nao ndawona maikio ngono megukorwo makihuthika ta kionereria kuri aria mangikorwo na mubango kana itanyo riothe ria gutabania wici nduka-ini oro yothe.